Tasun Romanos capítulo 8. Hichayalbetik tes hundiose lectura tatzeltal. Kushinel tabay te espíritu. Hichiun taorato te machatik ayik tas venta te Cristo Jesuse. Mayukish tas venta ik te castigo yuun tes mulike. Ha te machatik mabastunohish spasel te bilas ventanash tes baketale. Te hast unohish tapasel te bilas venta te espiritue. Melel te mandalil yun te espiritue. Hayayak kushlehal tas venta te Cristo Jesuse. Hich kolon lok el libre yun te mulile. Sok te lahele. Melel mahu yuun te las koltayotik te mantalile. Taskah te mayuk yip te bak etaltike. Hich yuun Dios las tikuntal tes nichane. Hich bitil milbil mahtanil yuun mulil. Pahals bak etal kotsok te mulavil chich bak ete. Hich tas ventas baketal hu yuun te layak talahel te molil te aita baketal tike. Hich las pas te diose, sventa yuun hichesh hu kuun tix pasel te bilayaskan te mantalile. Mamehauk yaht untik spasel te bilayaskan te baketal tike. Hauk meyah tuntix pasel te bilas venta te espiritue. Melil te macha venta in bil yuun tes baketale. Hanashesh bahta yotan snael te bilayaskan tes baketale. Yan te macha venta in bil yuun te espiritue. Hayash bahta yotan snael te bilayaskan te espiritue. Melil te mehana shesh bahta otanil te bilayaskan te bakete. Hayash ak avanta lahel yuun. Yan te meyash bahta otanil te bilayaskan te espiritue. Hayaya kushinel sok la malkinal. Te machatik hana shesh bahta yotanik. Snael te bilayaskan tes baketalike. Has kontloine hik ate diose. Melel mash chumbeyix mantal te diose. Sok yuunan nish mashu yuunik a. Temehanash kushulik tas venta tes baketalike. Hich mashu yuunik spasel te bilalek yotan yuun te diose. Hauk meto te haeshe. Mame hau kushuleshan tas venta te baketalike. Hauk me kushulesh tas venta te espiritue. Nainemuk ta wotanik te espiritu yuun te diose. Yan te me manainemuk ta wotanik te espiritu yuun te Kristoe. Maba yuun nukesh tu Kristo abi. Yan te me manainemuk ta wotanik te espiritu yuun te Kristoe. Ma yuun nukesh Kristo abi. Yan te me aita wotanik te Kristoe. Manchuk te me lahem abak etalik yuun te molile. Hauk me to kushulesh yuun te espiritu tas venta te bitil to ya yilesh te diose. Sok te me nainem ta wotanik te espiritu te las chak kushestal tabay anima etik te Cristo Jesuse. Hananishich te abak etalike te yashlaheshe. Hananishich te abak etalik te yashlahe. Yashkushin tas venta te espiritu te nainem ta wotanike. Hichiun kermanotak ay bila kechel tah venta tix pasel. Mame hauk yah pastik te bilayaskan te bak etaltike. Melel te me hayah pastik te bilayaskan te bak etaltike. Ya meshlahesh yuun. Yan te metas venta espiritu te ya awak iktalahel. Te bilaya tel te abak etalike. Hich me shkushinesh yuun.
Spisil macha ha ikwaneh yu'unik te espíritu yu'un te Diose. Ha alnich anetik yu'un Dios abi. Melel te espíritu te akbote awikike. Maha ok yayak eshanta mosuil yu'un te shivele. Melel ha yayak eshta alnichan yu'un te Diose. Ha sventail te hich yakaltike. Tat te shotik testohole. Hanish te espíritu te yashkopo ta kotantike. Te yayak natik te hootik yalsh nichanotik te Diose. Te me yalsh nichaninotik te Diose. Ha kuuntik te bila ayuun te Diose. Pahal me yakichtik so Cristo te me pahal yashkash vokoltik. Hich te bitil kash vokols tukele. Hich me pahal yakichtik kutzilaltik sok. Te utzilal te yakichtike. Nauhtik stohol te mayuk skoplal te me ayotik ta voklahel ta orato. Melel ha bayal skoplal te utzilal te yak ta talel te yashchik na tapatile. Sokspisil te bitik pasbil yuun te Diose. Yo tanuk yashchik nan te sota ora. Te machatik yalsh nichan te Diose. Melel te bitik pasbile. Chay tahkashel te yutzilale. Mayo lohuk te boluke. Mayo lohuk te bolobe. Melel ha nish Dios te la yak otuk ta pasele. Hauk meto. Aita yotan te yato shlekube. Melel spisil te bitik pasbile. Yamesta yorail te yashkol ta mosoil yuun te bitil bolo bene sok te bitil hineme. Sventa yuun helaven yutzil. Sventa yuun helaven yutzilal te libre yashkot spisil te yals nichan te Diose. Nauhtik stohol te aita ahkan spisil te bitik pasbile. Hatu ta orato. Yak tanak bal yuun shkushul. Hich bitil tul ans te yash ayin te yale. Sok mas tu keluk nash te yak ta voklahele. Hichotik yakotik ta voklahel. Manchuk te mekichotikish te espíritu Te hasba bial seña te haye biya yak botik te taspisil te Diose. Hich bayel ayotik ta ahkan pisiltik te bitil yakotik ta smaliyel. Te bi ora yals nichan Dios yashkootike. Te me yashkolotik sok a te baketaltike. Kolemotikish ta sventa te bila yakotik ta smaliele. Yan te me lakiltikish ta sitike. Hich mayukish biyah mailitika bi. Melel te me chikanish yakiltike. Bistuk shan yah mailitik. Yan te me mato chikanuk te bila yakotik ta smaliyele. Yaskan te honko tantik yah tsiktik smaliyel. Ha to te me chiknahe. Hananish hich te espíritu Yaskolta yotik te bitil ma yukiptike. Yuun mahnatik skanel te bilayah kantike. Hauk meto te chul espíritu Ha yashkopoh kuuntik. Tsuhet nash yotan ta okel ta kop. Mashu ta alel ta koptik te bilaya yale. Te Diose yasna te bila ay ta kotantike. Sok yasna te bilaya yal te espíritu Melel te espíritu ha yaskan beites angeliotan te Dios ta stohol te machatik chulum yuun te Diose. Kashel me yakaitik tzalaw. Nauhtik stohol te machatik kushta yotanik te Diose. Yashak botik yuun spisil bilalek. Haik me te machatik bilik yuun Dios te bitil hich las kanyo tans tukele. Melel te machatik namei to nabils baik yuun te Diose.
Shah chibal totel chapal skoplalik yu'un Dios te bitil pahal yilelik yeshkot sok tesnichane. Sventa yu'un has babial yeshkota yolil te tzobol yitzinabe. Te machatik shah chibal totel hich chapal skoplalik yu'un te Diose. Haik te la yichik ikel yu'une. Inte bitil la yichik ikel yu'une. Dios la yakta libre yu'un smulik. Inte machatik la yakta libre yu'un smulik. La yak be yichik te yutzilale. Bia kaltik yu'un into. Te me aitah toholtik te Diose. Ay bal machayash hui te yaskon tlay notike. Melel malas nabe yobolil sbates nichane. Spasemal yotan la yakta lagel. Tahventatik. Mabal spisiluk yayak batik temahtanil spisil te biltil aye. Ay bal machayash hu yash lebot smolik te machatik tsabilik yu'un te Diose. Ma yuk melel te Diose ha akawan nishta libre. Ay bal machayash hu yu'un te yash akawan talajele. Ma yukish melel ha las tohish te Cristo te kalal laje. Sok mahipuk ate lahe, chak kustal, sok ayishta swael kap Dios te banti yakta kop ku untike. Ay bal machayash hu yu'un yaslok esotik tabay shkushulyo tanti Cristo Ya bal shu yu'un te utzinele, te voklahele, te nutzele, te vinale, te tanalotike o te me milel ta puñale. Hich te bitil tsibubil hilel tas hun te Diose. Haat ta aka te kechelotik ta lahel spisil ora. Hichotik ta yotanik. Hichotik ta yotanik te bitil chihetik. Te yayichik milele te shie. Manchuk te mespisil yahtahtik te kinalinto. Kashel me yakaitik tsalao tasventa te macha bayel kushotik te yotane. Hich yu'un hich aita kotan, ni hauk te lahele, ni hauk te kushinele, ni hauk te chul abatetike, ni hauk te machatik ay tulanya telike, ni hauk te machatik ay yoelike, ni hauk ta orato, ni hauk ta patil, ni hauk te bila ay ta kahale, ni hauk te bila ay ta yetal te kinale, ni hauk ni ayuk shan yan te bitik pasbil yu'un Dios te yashu yaslok esotik tabay shkushul yotan te Diose tasven ta te kahwaltik Cristo Jesuse. Ni hauk te bila ay ta kahale, ni hauk te bila ay ta yetal kinale. Ni ayuk shan yan te bitik pasbil yu'un Dios te yashu yaslok esotik tabay shkushul yotan te Diose. Tasventa te kahwaltik Cristo Jesús. Bueno, Dios me haya bendición tabotan yu'un te shchulkope.